udukoko twinjira muri za mudasobwa mu buryo bw'ikoranabuhanga tuzwi nka virusi nitwo ngo dukorwa n'umuntu ugambiriye kumenya no gukoresha amakuru y'ufite mudasobwa y'irimo internet. Ngo ababikora bakora virusi zirimo izifite ubushobozi bwo guhagarika mudasobwa ntiyongere gukora. Hakaba n'izindi zikorwa hagamijwe kwiba amakuru ari kuri mudasobwa yawe biciye kuri email. Bakaba bakwiba n'amakuru ari ku makarita ya banki. Bikaba byatera igihombo kubikoresha byombi. Ni naha mugira neza Marius, inzobere mu by'ikoranabuhanga, akaba n'umukozi mu kigo cy'igihugu kibika amakuru y'imbuga za internet za leta n'ibigo by'ubucuruzi, asaba abatunze za mudasobwa kuzirinda amavirusi bashyiramo antivirusi yemwe ntibafate na internet izwi nka virus batayizeye. Nta umuntu ashaka kuvuga gutyo wenda ku bantu bakagira nk'ikibazo ngo byacitse bagatinya gukoresha machine hoya. Ntabwo niyo mpamvu akenshi machine zose ziza zigira icyo bita antivirus, program zirwanya iyo antivirus, ku buryo iyo nimba machine igezemo ni byiza ko igizemo iyo virus, ni byiza ko buri muntu akomeza areba kenshi gashoboka muri machine ye akakora icyo agashyira machine ye ku gihe, icyo bita ku updatinga cyangwa se mise à jour, ku buryo ya antivirus ya machine ibikora neza, ku buryo icyo gihe antivirus isiba ukusikana isiba ya virus. Nubwo uburyo bwo gushyira muri mudasobwa ibirwanya virusi bizwi nka antivirus ari mumwe mu buryo bwo kurinda mudasobwa n'amakuru ya nyirayo, nabyo bisa n'ibidahagije ngo hakumirwa abakorera ibyaha kuri internet kuko ngo baba bafite ubushobozi buhambaye kuri byo. Mu Rwanda nubwo iki kibazo kitagaragara cyane, hari ingero za bamwe bemeza ko bahuye n'ibibazo bya za mudasobwa zabo bisa nabyo. Mu mwaka wa 2015 nari maze iminsi ndi gukoresha mudasobwa, mbyutse mu gitondo nuko nari nsanzwe mfungura ibyo nafunguraga byose, ariko mbifunguye biranga. Nibaza icyabiteye, mbaza ababizobereye barambwira ngo imashini yawe yajemo virus. Ndabaza se virus gute ko ubundi narinzi ko virus nyine iza ariko byibuze byo warufite bikagaragara, ariko ngiye nta na kimwe cyagaragara, byose ari video ari byose nta na kimwe cyafunguye. Ariko harimo kandi kerekana yuko ugomba kujya kuri internet, hanyuma ndagafungura barambwira ngo niba ugira ngo turakubeshya, shyiraho fata file imwe uyishyire ahangaha urebe ko idafunguka. Ndabikora irafunguka. Ndibaza ibi noneho ni ibiki? Mu kuyisoma barambwira ngo niba ushaka ko bifunguka byose uraduha amafaranga angana gutya. Amafaranga yari menshi, yari hafi amadolari $1,500. Muri uku kwezi kwa Nyakanga nibwo BBC ku rubuga rwayo rwa internet yavuze ko ibyaha biri gukorerwa kuri internet biri kwiyongera ku muvuduko wo hejuru ku isi. Uretse kuba kandi abakorera ibyaha babikora hagamijwe kwiba amakuru y'ukoresha mudasobwa, ngo bashobora no kubikora bagamije kugaba ibitero aho bashaka kandi mu gihe bashakiye. Mu Rwanda, guverinoma y'u Rwanda iherutse kuvuga ko igiye gushyiraho ikigo cyigenga cyo guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga. Nubwo hatagaragazwa igihe cyaba cyatangira imirimo, ikigo cy'igihugu cy'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA kivuga ko kigiye gushyiraho ikigo gishya kizafasha mu kubaka ubushobozi bw'igihugu mu bwirinzi bw'ikoranabuhanga. Raporo yakozwe n'umuryango mpuzamahanga w'itumanaho ITU iheruka gushyira u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afrika mu birebana no gucunga umutekano w'ikoranabuhanga muri raporo yiswe Global Cyber Security Index. Iyi raporo igaragaza imbaraga igihugu cyashyizemo mu kugenzura umutekano mu ikoranabuhanga binyuze mu buryo bw'amategeko, tekinike, kubaka ubushobozi bw'inzego ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Gusa nanone ngo nta mpamvu yo kwirara. Mu mwaka ushize wa 2016, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Jean-Philippe Nsengimana aherutse kuvuga ko u Rwanda rugabwaho ibitero bisaga 1000 by'ikoranabuhanga buri munsi nubwo bisubizwa inyuma.